Ciao zusammen, il mio nome è Elin e di Malek ci vosotters ist es selbst per la partida per la vostra emissione de novitats, mini sguard. Forza avete schon fatto stem, il de vos tempo dati in tema cinzainta eligia prest mincedien las medias, ils fugitivs. Che en personas ci scappano da lor patrias perché ci da guerras en lor terras. Perché ci che muainta per moment l'antiro Europa ans musainza oz. Es comprem, dain se nencit al ost dall'Europa, miliardec all'Ungaria, no ci blers fugitivs en arrivosca stemda. Alla capitale, a Budapest, han biars fugitivs spicciau gisen e giso alla stazione per i vinavon vers l'Austria, alla terra tudestia. Ma l'Ungaria ha boschau i vinavon als culstren sur confin. Ier sunt mesti han biars fugitivs abbandonau la stazione de Budapest per i all'Austria. Per quei che han boschau i culstrens, en melli duat scienda dels se messi in viadi vers confin a pei. Toccano all'Austria fussen quei 170 km in viadi de 36 uras e quei hanno fatto l'autostrada. Volontaris andau dels cozzes de Magliada Beiber. La polizia leva evità chi mondiano a pei, ella aveva denton nigina chance contro tons. Ad ier noc, alla regenza ungheresa lo tutina gidau. Ils fugitivs han venit transportai con bus all'Austria e sia chi han busto a pei. Varga 4.000 fugitivs en ozzava miesti arrivai all'Austria, a Vienna, a biars vengono a vigni. Gidantes han perciuot de Maglià. La grande parte dels vol ivina von contro la terra tudestia. Lur fugias continueschen a scia. Un'intera massa personas en la fuga per il momento. E tuttegna en quels ci van via ansant angal in una piccola parte di fugitivs. Perché per il momento en intorno 60 milioni di persone in la fuga e che se in tir mondo. Tanz scuscion da debit ple. 60 milioni che en da ple ci 7 gedes tutti gli abitanti della Svizzera. E che la cifra cresce. Perché ci mince de fui in passa 42.000 persone. Okay? En de ple personas che ci merce da coira o, ma perché leppen insomma tantas personas de lor patrias? Sinies mon dat in massa ujares, alla Siria, all'Iraq, all'Afghanistan e alla Somalia. All'Eritrea dat in naus president che mira schliet la lleut. La lleut in quelles ed un bian de plit jares tema per lor veta a foi, ma bo tot els fugitivs enqueren agit en autres jares. De quels 60 milions fugitivs en 38 milions pia de plica la mesadat fugi en tei per l'urtiara, quels en bui suls confins o. 20 milions en nos per moment se nos la fugia, e 2 milions specien en tiara segires a san en boschi san sta leu. Mi renze negassi la tiara de non der quels pibiars fugitivs venien pel moment, la Siria, leu no chi dat ujara. Els pibiars tadels foin en tei per lur acna tiara. Ludati sirians che fuin in tiaras viginontas scola Turchia ni a Libanon. Leu viven els en vits de tendes buina biala veta, ed il problema è che pia pibiars vengono un vitier. Ludati è un sirians che fuin pilonch vers l'Europa. Quals viadis che els fugitivs fan en prigulus, simplement abbandonar la tiara con avion ni in una grande barca è bo possibile per quei che servegnan ni gina lubienscia. Ascia daten els danès als bandits che meinen els suls confins. Piars fugias van sur la mar Mediterrana, in viadi fetg prigulus, sin barcas stretches ni rottes, a biars en schon morts in quals viadis. Schil viadi va ben, arriven els all'Italia ni alla Grezia. Ma leu hai ossa tons fugitivs che quelles tiaras san buplice fa. Ascia van els fugitivs vinavon, a biars en arrivai ed arriven una dina alla tiara tudestia. In una grande parte dels sirians vol sta leu ni vinavon tocken alla Svezia. Quin grandes tiaras cambia lavur e cun son viven schon biars sirians, parents ni en conoscenza in quelles tiaras. 60 milions en si la fugia, qui en 60 milions personas che abbandonau lur casa e che speran in una megliera vita. E quelles vetas dependono se dall'Europa. Lezza sto decider si spertsco possibile coca la sagidals fugitivs e c'è fa per chi detti pas e la lleut sto più bupli fuggi. Tornous a grigiun dati fugitivs ed its ples vignen dall'Eritrea. Tantant la lleut de quella terra al nord-ost dell'Africa fu bec pir de venda curt. Usceia Asamit.
Ci nos han visitò che stemda. Ella è una van 12 ans fuggida da sia patria, l'Eritrea, e la quinta ossa a nos da sia fuggia. Asamit Berhane vive oggi con sia famiglia a Quera, la G che la secchio da casa. Denton a quella donna schau seu da casa varga 4.000 km da Vosella, agli bo per quei che la di specie la venia abita in Svizzera. Asamit era l'armada ad durant l'uiare l'Eritrea l'Uvrausch Cironza. Ich war dort auch im Spital tätig, dann habe ich viel Verletzungen gesehen. Meine Freundin ist in meiner Hand gestorben, auch noch andere Bekannte und so. Und alles Frau ist dort im Militärdienst auch wie ausgenutzt, denn viele Frauen mussten quasi auch sexuell missbraucht werden und sind alles Soldatinnen auch noch Haushaltsdienst leisten für die Kader oder für die Hochchefs. Dann habe ich genug gehabt, ja, bis wann oder wann komme ich dran. Wenn die andere das macht, irgendwann bin ich auch dran, dann musste ich fluchten. La foggia d'Asamit ida dell'Eritrea con dus bandits sur confin wie el Sudan. Das war nicht einfach. Ich bin von der Hauptstadt, dann von Asmara bis die Grenze, wo die Grenze zwischen Eritrea und Sudan sind auch noch Kontrolle, 2-3 Kontrolle. Diese musste ich auch quasi bestanden. Oder? Dann bin ich mit Lastwagen auch versteckt von der Heimat bis die Grenze. Von der Grenze bis Sudan bin ich in der Nacht quasi mit den Männern. Dann musste ich durch die Garten und so die ganze Nacht quasi laufen. Also entre 3 mesi zu pa fuggi della polizia e Asamit fuggi da vinavon dil Sudan sia in Russia, no ch'ella a seu amici in stai 10 mesi. A lu ella fuggi da vinavon con pass falsificai e si centai all'aeroport de Zurich. Dann sind wir nachher in der Schweiz mit dem falschen Pass von Südafrika, auch mit dem Pilot, weil die Swiss Flug hat gesagt, nein, diese Leute können nicht, weil sie fragen noch Asyl und so. Und nachher der Schlepper hat organisiert, dass die Pässe mit dem Pilot und wir, denn die Polizei hat uns in Zürich Flughafen dann gewartet, direkt vor dem Flug, dann sind Sie willkommen hier. Dann müssen wir direkt noch nach Afrika, denn wir haben ja geschrien gemacht, dann können wir hier bleiben. Ella a Oz in una nuova vita con suo amici Sestresa Fonska in Svizzera betraccia Asamit mince givi de sia foggia. Ora von tot schlavesa las gazettes is maleges diese Fons che ston fuggi. Wenn ich ihn sehe und ich habe 2,5-jährigen Sohn, wenn ich meinen Sohn so verliere in Flucht, ich weiß nicht. Das ist ja schwierig zu vorstellen auch. Asamit Berhane è ina de biars che ha stiu fuggi a che toccanoz mai pli tornada. Adesso si avete quella playa della vuole se cupo spenega tornare a casa in sia patria Eritrea. Allora spero che ci gioveix già bain de lunga an vigor. E sin sveicals malezco de vos me della terra, della patria, da Asamit, e che gli capibel che la turnes pu spego gente ne vos l'Eritrea. E se vos outras levas saber e vaser de ple della patria dat Asamit, allora già se minisquart.ch. E dosa ninzen der Elako. Az ragordez anche da Sean. Quella nursa ci sveva che tu all'Australia ed ci veva schon 6 ans bec per la scia taglier sia langa. O scia ce la portava passava 5 kilos langa con ella. Schon anche denar, ha? Ma che stemda o in otra nursa dall'Australia battia quel record da Sean. Ci, cartiz bec, schon loro nga vurde. Quella lana qua tocca ad el, a Chris, ci non vezza botna più ordulzöls. 6 ans es quella lana da merino cresciuda. Viandants han chattà delante il bush in Australia e manà a Chris per il coiffeur. Nabe semplicemente breaks in tune, na, pro il melder tundider dell'Australia. Dopo 42 minuti era tutta la lana de vent. Normalmente as trova be pax minuti per quella lavoro. Con tanta lana as puressa schon fare una bruna pullovers. Ma questa lana venne mossata in shows agricolas. E l'ora il grand moment. Quan paesa il ballast da Chris? 42,4 kilos. Record mondial. Chris, ci nos conosce a bot più,
è ossa campione mondiale. Anzi, se c'è un po' d'on ci fa un bec pullovers con la langa da Chris. Fis franc, un flott e ciot pullover ossa ci vin bain da lunga un po' più fregt, ha? Che sto prats de mini sguard a vosotros, anche una bella sera, an fine la prossima e ciao insieme!